Za napuštene šabačke šapice s ljubavlju od učenika škole primenjenih umetnosti. Jedna kasica, puno želja, a sve zahvaljujući inicijativi koja je potekla od učenika 4.2 smera Firmopisac. Mi smo vidjeli tog jednog mnogo bolestan pas i mi smo odlučili da skupljamo novac za njega, ali naše je malo odeljenje i generalno mala je škola. I htjeli smo da podstaknemo sve i da dobro u ljudima probudimo i da ih edukujemo, tako što bi napravili tu kutiju gdje bi skupljali novac za njihove vakcine, pošto je sad predstojeći period krpelja i svega toga, da oni budu zdravi i da i hranu pre svega isto kupimo. Nije lako kada pogledamo koliko ima napuštenih pasa ovdje u gradu i okolini. Nije lako, mnogo njih prolazi ovdje pored škole i mnogo njih odvede u šinter i po prijavi ili samo nestanu bez traga. Dolaze nam i drugi bolesni, mršavi i mi se trudimo da njima bude bolje ovdje kod nas. Ne možeš promeniti ceo svet, ali možeš ceo svet promeniti jednom psu. Više je nego dovoljna poruka humanitarne akcije koja je uključila sve učenike i zaposlene u šabačkoj srednjoj školi, prepoznatljivoj po negovanju umetnosti, tradicije i obrazovanju mladih velikog srca. Naša deca zaista imaju, uvek su tu, psi su uvek sa njima ispred, hrane ih, brinu o njima i evo sad su napravili i ovu akciju za slučaj da je potrebno za veterinara ili bilo šta, da se ima novaca za tako neke stvari. To je isto lep gest. Oni inače brinu o tako raznim životinjicama, zimi prave masne kugle za ptice, to obavezno kače svake zime na drveće ovdje u dvorištu. Sad je već prošlo, gotovo je s tim. I nama je drago, mislim, oni ovdje stvarno uživaju i trude se da im bude još bolje. Za sve bezglasne, nevine duše u svetu sve veće nečovečnosti. Za malo više ljubavi, topline, siguran kutak. Za empatiju u moru bezdušnosti i poneki srećan kraj. Od učenika škole primenjenih umetnosti na dar šapicama koje ne traže puno, a daju mnogo.